tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan ka di aramidin nyo, tatang? Awan mo't anak ko. Apay ka di. Da kayo pa'y man ti agluto. Awan awan ti parikot tita. Ada kadilakat mo. Awan, ngam ag-live selling akmanen ta isupay ti mailakok, tatang. Ay nawaw. Ada ka tagbuya iti live selling mo iti kasto nga oras. Adalat tamot tatang. Comforter ti ilakok ita, kat dagiti nanang ti target market ko. Sige. Rogyabot nga rudan ti trabahom. Tas siya kon ti makaamong agluto. Agyaman naklaunay, tatang. Di kay madanagan. No maibus ti comforter alakok, ilibri kayo. Ay nawaw. Saanen anak ko. Di bali ta si kamot ti aggasgastos dito'y balay. Basta, ilibre kayo, tatang. Di kay madanagan, tamanulaang tinabati iti lakok. Maibus da ito'y adagos. Ay nawaw. Apa di ka pala nagluto si Kapetra? Kita ang nga dararamidag lakay. Anya na tabuy-buya mo ya? Live selling ni Olive akalugaran tayo. Ang mga no adda magusto kadagiti lako na a comforter. At na kwarta mapagbayad mo ya? Addamot kwartam lakay. Ikanak pa'y ano adda magusto. Di bale, datayo matlaang ti mangusar no adda gatang. Basta saan nga umabot iti mano aribo? Win ka di lakay. Relax ka laang tanalaingak mo't ngagtawar. Anya nga iti sidaw kita? Anong sampay laang ti dilata Adda pa'y mo't nabati a dilata dita. Anya pa'y nga rod ngay. Di ka mo't nakaluto. Nalpasan. Nalpasan, tatang. Naibus ka di mo't lang. Wen, tatang. Sold outon. I-deliver ko laangan inton bigat. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Wen isupay mo't a sideline ko no kasta nga awan ti trabaho. Iso na lang tasaan kan samutan nga agin inana. Adalat tamot tatang. Manungal daw laang mo't ngamin ti trabaho iti ayandaman ng Jonah. Di mo sobraan ti kinagagat mo. Aginana ka mo't oras agpaminsan. Wen, tatang. Di mo baybayan ti salunat mo anak ko. Tanarigat mo't lang na sakit ka. Dakkel ti gastos no agsakit di may sa tao. Wen, tatang. Awan pagdanagan yo. Ta saan ko mo't abaybay ang ti salunat ko. Agmerienda ka nga rodan. At ginatang ko at tinapay itay. Sigurado ang mabisbisin ka matan. Ada akmanen, nanaton niya. Manungaminan ti bayadakan ka ulay. 2,300, nana. Ay nawaw, adumot gayam ti ginatang ko. Main kayo ngamin amain iti live selling ko, nana. Ay, nagpipintas mo ngamin dagiti comforter alakom nakaw. Di bali ata mausar yung laang, nana. Ay wala, addan to usaran dagiti anak ko no agpasyar da dito'y balay. Ayun tapno saan kayong agparikot no kwa, nana. Ay wala anak ko. Ay, anya nga iti sumaruno nga ilakaw. Kitchenwares, nana. Addanan stick pan nakaw. Addanan stick pan aginatang ko idi napalabas atawon. Ang naperdimot adagaws. Makitan to, nana. Bagaan kayon to no ag live selling akmanen. Naimbag abigat mo, manang Petra. Anya ti masapol mo, Olive. I-deliver ko ti order mo a comforter, manang. Ayun, nalipatak tinag-text ka. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, manang. Adda na patig anang usarak iti kwartami. Anya? Iso nga i-cancel ko pa'y laang ti order ko kan ka. Awan mo't ngaminan ti bayad ko. Apay ngay akasta. Sika ano ipautang mo pa'y laang tilakom kanya. Sa anak nga agpapautang, manang. Adaman ngaminan ti sumangpet alakok.
Kasapulak mo ti kwarta tapno ada pagbayad ko. I-cancel ko pa ilaang nga rod tinorder ko. Ilakom tulaangan no ag-live selling ka manan. Naa, kastalaang kalaka na kada kayo ti mangi cancel iti order yo? Awan nga rod kwartak ita. Di mo mat nga rod kayat ti agpautang. Imbagak mat iti live ko a cash on delivery. Inton sumaruno, di kay agpa-reserve no di yung matla ang alaan. Pero wisyo kayo iti negosyo. Apay ngay, adamot in sublim a comforter Olive anak ko. Wen ata saan mat nga inala ni Manang Petra. Ay nawaw, apay kanumat. Adda kanu nang usaran na iti kwartada, iso nga in-cancel na idijak kayat nga ipautang. Ay, naglukon da tao. Day tangarod tatang. Di damat ikan iti importansya ti bannog ti pada da a tao. Basta i-cancel dalat ta ti order da no kaano akayat da. Isuda pa'y tinalastog nga agsasao. Saan ang nagpasensya ken ka? Saan tatang? Kas nakunak itayan, isupay tinalastog nga agsasao. Una yan, bakbak na nakasta tigalad na. Nakunayo pa'y tatang. Inauna pa'y dayjay iti manu atawan ngam iti siyak tatang. Pero wisyo dalaunay. Mala, ano sam nga ila ko manen? Barang adamayat agumatang anak ko. Agkape ka pa lakay. Magyaman na, Petra, bakit? Awan anyaman na lakay. Ayan nga iti comforter nga in-order mo ken Olive. Nakita ka madamat i-deliver na itay agsapa. Saan ngayon may dito balay? Imay ngam in-cancel ko ti order ko. Ay no. Apay nga. Adamot inted ko pagbayad mo. Nalagip ko nga addagayam sa bali a pangusarak iti dayja a kwarta lakay. Anya? Amang ano anya ti may baga ni Olive ken ka? Addamot tin kan kwa na dayta. Siyempre, in pa-reserve mo dayjay. Responsibilidad mo abayadan. Awan metlaang ti pangusaran tayo iti comforter lakay. Ay no. Apay nga ron nga in pa-reserve mo tila ako na. No di mo matlagayam alain. Kurso nadak lang amin ti kulay na lakay. Inton sumaro no. No saan ka sigurado? Di ka agin o-order ta perwisyo mo't day tayo tinegosyo ti pada matao. Nakita ti comforter mo nga in-post mo iti Facebook, Olive, nakaw. Adamay sa anabati na naton niya. No saan nga agbidawt? Impa-reserve ni Petra dayjay. Husto kayo nana. Apay nga rod nga in-post mo, kat kurso nada ni Petra dayjay. Wen ata saan na nga inala nana. Cancel ka no. Anya, Nalakalaang kan kwa na ti mangi cancel nana. una yan ti kakasta a klase ti tao. Narigat nga ta ti ag-live selling. Nakunayo pa'y nana. Bakbakit ang nakasta ti galad na. Kasla saan nga agpampanunaw. Makapa-stress nga rod nana. Isut ti adda atraso na. Ngam isut nalastog nga agsasao. Nagdagsan mo't tanti in-deliver da abaks itay Olive anak ko. No kasta, simang putin ti order ko, tatang. Wan, itay pa'y Kitchenwares dagijay tatang. I-live selling ko manan inton madamdama. No adda ti mabati, isunto ti i-post ko iti Facebook. Aginana ka pa'y mo't anak ko. Kasangsangput mo lang. Wen nga min mga nakpay mat tatang. Wan gayam, imay na antim Amilinda itay. Anya ti maimbaga ni Auntie Melinda, tatang. Imay na binayadan ti utang na ken ka. Ni, nagbayad adagos Adda inpaw iti kasinsin mo nga adda iti abroad. Iso ang nagbayad adagos na antim. Magustuak man daytoy, Eric lakay. Ay no, anya man anday ito bakit? Non-stick pan lakay. An-alom tinan stick pan. Nilakay mo't paglutwak anya kumapay ngay. Kompleto mo tigamit tayo Una, ngam saan mo't non-stick pan dayjay. Nalaklak ako man no adda non-stick pan tayo. Magure ka. Lako ni Olive dayta, saan ka di? Wun lakay. Amang ano saan nga ilako ni Olive dayta ken ka? Nalipatam ka diti in pa-reserve mo ken kuha na iti, adi mo inala. Ala, kung daytoy lakay. Talaga aka sa pulak daytoy non-stick pan. Ipalos mo ano itid na ken ka. Ngam no siyak lamay sa, kasla alanganan nga ilako na dayta ken ka. Anya ti bagam? Nakitam ka diti comment ko iti non-stick pan a post mo? Main ko nak ijay, ngam di mo matreplayan. Dayjay ka di?
Nakita nga agpay so ti comment mo. Nakita mo't lagayam. Apay adi mo replyan. Ay, kwa. Nailako kon day di anan stick pan. Nailakom ko nam. Kat na siya ti first minor iti post mo. Awan nga rudon, saanan nga available. Inlakom siguro iti sabalian niya. Anya ko maitano inlakok iti sabali. Siyak lang nga rodan ti first minor. Inlakom pa'y lang iti sabali. Makapatro makamngamin. Ang mga no i-reserve ko para kang kat i-cancel mo tumanan. Sayang lang ti oras kan bannog ko. Apay nga ibagbagam ana ila ko tinanstick pan alakong. Kat adapay mo't anakitak ijay. Na i-reserve day jay para kininanaton niya tatang. Asino jay imawag kin kaya? Tinalastog abugos bayer tatang. Ni Petra. Isong agpaiso. Maasarak iti day jay babae. Bakbakutan. Asino nga rodin ti pangilakwam itinanstick pan mo ngay. Ninanaton niya latan tatang. At least day jay. Alaan na no anya ti impa-reserve na. Saan akas iti daduma dita nga awanan nakam. Pero wisyo laang iti negosyo ti padada a tao. No kasta, da kayo gayam tinangilakwan na iti daydaanan stick pan na naton niya. Siyak nga raod. Ay nawaw, apay ada kayo tinangilakwan na, kat siyak ti imo na anagmain. Ni Olay ti kasaritam, jak kayat ti agsao. Una yan day tangagla ko, di na amutar aramidan na. Ay nawaw, adda rason na, no apay akas jay ti inaramid na. Kurso na dakla unay daydaanan stick pan nana. Kan may sa, bayadak mat. Madanagan lakit din ni Olay no i-cancel mo manan. Naa, kasapulak nga road ko nak. Ay, pangaasay, tasaan asyak tirang-rangam. Ni Olay ti kasaritam. No apay nga may nga in-cancel mo ti order mo a comforter kan kwa na iday. Ni Olive mon di patpatamami ti day jay apos mo niya, Petra. Anya ko maitan no iso. Baso mo matlaeng, no apay at di nakakayat alakwan. Pero huwiso kan tumay. Di pa'y lamabangkrap day ta negosyo na. Ay no, nalastog ka pa'y lahing agsasaw. Numabangkrap day jay nga Olive. Agpalakpakak lakay. Narigat ti kasta bakay. Di ka mabutay. No agbalatagtukin ka dagita nga isawsawang mo. Awan mo't negosyo. Ay na, jak amugin ka, Petra. Talaga kidya nalastog ka. Apay nga min nga affected ka. Kat awan mo't dinakamat ko anagan. Awan nga agpaisaw. Nga madlaw ani Olive, tidakda ka mataw. Nabasa yu tipos day jay a Petra na naton niya. Anya apos na. Ti maipapan kanyak Wun, nabasak nga rud itay. Nagatidog si ka. Talaga ang managdakdakas day jay a babae nana. Wun nga rod. Apay ang masapul nga agpos payla ang itikas jay. Nasakit tinakam na tasaan nga iso tinangilakwak itinanstick pan alakok. Basol na matlaang Day tati di na mapanunot nana. Idi iso tinangi cancel iti order na saan ko nga impose. Itaasaan na anaala ti kayat na nagadon nga ibagbaga na. Naturad mo't day nga agpus iti Facebook Wen nga rod tatang makapaasar. Siyak paikit din ti perdyen na iti kasdi nga impupus na. Kasaritam anak ko. Ipus ko mat ti side ko tatang. Tapno mapadasan na mat ti mapabainan. Ay nawaw. Abang ano dumakil ti isyo anak ko. Isu tinangirugi tatang. Siyak mat ti mangilepas. Isu lang ayat ti kabaalan na nga agpus iti kakasjay. Sikat ti pagsasaritaan lagi ti kalugaran tayo. Nabasa dati impos ni Olive. Awan mo't ti dinakdakamat ko anagan iti post ko kat. Apay a defensive la unay day a babae. Awan dinakdakamat mo. Nga madlaw ang maipapankan kwa na tipos mo. Sensitive kit di day a babae Ay nawaw. Agpakumbaba ka man mo't bakit? Dagitikas kan ka analaing amang i-cancel iti order na. Kat perhuisyo talaga bakit? Ay sana mabalin. Imbabain naklangarudan. Siyak pa'y tiyagpakumbaba. No saan ka kumangamin ang nagpus iti kasjay? Saan kumamod nga agpus ni Olive? Awan ko matiisyo? Ay na, di mo man kanunungan ti aramid day a babae si ka, Eric? Saan kumit akan kanunungan ti aramid na kay? Agpalpalawagak laeng bakit? No siyak ti sika, mapan ka iti ayan datag pasensya ka?
sikat tinangirugi iti apa. Rumbang na lang, asikat agpakumbaba. Bakit? Anya man ang tigagaram. Pangaasim ta i-delete mo ti post mo may papan kanya. Apay, ado tinangag mo ang negatibo, maipapankang ka? Amok abasol ko dayjay. Sorry No saan ka kumaan nag-post, saan kumamot ang maasar kang ka? Nagululi makaklangarudan, idiin cancel mo ti imo na nga order mo kanyak. Kasta pay laang ti aramidam? Wan, aklunag akam malit dayjay. Isungarod nga agpaspasensya No ammom nga min asikati ayan ti biddot, di ka agin tuturod. Di ka agbalin a perwisyo iti padam a tao. Nagalas man di kasta agalad mo. Panunutom asaan tayon nga ubing. Ammo tayo ti husto kan saan. Ay, nawaw! Sakbay nga agreklamo ka, siguraduam nga awan ti nagkamalyan wenno nagbiddutam. Iti kasta, saan kan tumet ang mapabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagawid mo gaya man day di amara, ngam awampay mo naramanak. Anya ti konam, Jovelyn, bakit? Nagawidan ni Mara akasinsin ko, ngam awampay naramanak kunak. Ay nawaw, saan nagabrud ti kasinsin mo, tapno adda ilibre na kada tayo? Kadagiti amok nga OFW, kat isula ang tikas jay, Rafael. Anya kung maitakin ka. Sana mabalin ada kayo tag desisyon, no anya ti pangigastusan na iti kwartana. Saan ang mabindisyon ng tikas jay aklas iti tao lakay? Ay nawaw, Diyos ka aya, tapno amum ti mapaspasamak, bakit? Ay na, Rafael, uray pupuutam. Saan ang mabindisyonan dagiti tao nga imot? Apay nga rod ang nagprogreso ti biyag damara ita, no saan daan na bindisyonan? Ay na, italaang day talakay. Dumteng to ti aldaw day di amara. Diyak amukin ka, bakit? Awan laang tinaramanam, nagadumot nga ibagbagam. Nagawid mo gaya mo ti OFW akasinsin mo si ka Jubiline. Idi pa'y napalabas alawas anana. Nagawid nga maawampay naramanak. Anya, Uray biskwit la kumano iso. Awampay. nagtip-tipid siguro Ti damag kuide ka narigat ka no ti trabaho na ijay abroad. Kinaimo na laki di dayjay nana. Gaputan nag-abroad, panunutom mo nga adot kwarta na. Ay basta. Saan nga min ati kasinsin ko ti pagsaritaan ta nana? Ay nadakas mo nga may ti rumrum warit hingiwat mau. Huston nana. Diyak kayat amakangag iti anyaman amay papan iti kasinsin ko nga ex-OFW a feeling back na. Ay nawaw, kunaklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam, Mara, kasinsin. Si kakit dimot kasinsin Jovelyn. Kaano nga ilibre na kasinsin? Sipod na gawid ka kaawampay naramanak. Ilibre nakmot tapno maramanak ti bunga ti sakripisyong ije abroad. Ay, kwa kasinsin. Maditi agim imot kasinsin. Ibagbaga kon, saan ang mabindisyonan ti tao nga imot? Sige, ilibre ka tapno awan maibagbagam kanya kasinsin. Kaano nga raod? Agpasyudad ka inton Lunes, saan ka di? Wan, adda ilakad ko a papeles. No kasta nga rod, mang restaurant ta ijay syudad inton Lunes.
ilibre ka. Kasta Iparaman nyo mo, tinagbanugan nyo. Agrubuata kon, Rafael, lakay. Ay nawaw, di ka pa imot ng migat, bakit? Saanan akasapulan, lakay. Ang mga numabisinan kay Jay, sigurado apila man na yun. Saanan, ta ilibre nak ti kasinsin ko. Ingkari na amang restaurant kami ita. Sino akasinsin mo? Asino kumapay ngay, ti kasinsin ko nga ex-OFW ni Mara. Anya? Sigurado nga adu ti kwartana dayjay. Nagpalibre ka siguro kenkwanan niya. Ay nawaw, italaang matmanan lakay. Awan ti babain mo ang mga arami di tikasta. Urayam ti itida San kat asikat agdaw-dawat ka nakwada. Nakababain ko nakmanin. Anya ko mati nakababaing, kat kasinsin ko mo dayjay. Ay na, magusto ak launay ti restaurant anang ipanamkan niya kasinsin Mara. Nasaya at mat no kasta kasinsin Jovelyn. Nanginan samat ti makan ditoy. Sakto laang. O, at ti menuda. Agpili ka no anya ti kayat mo akanan. Si kalatan ti umuna nga agpili kasinsin. Amo ko no anya ti order ko. Kasta ka day? Kat anya ti kayat mo akanan dita. Ibagam tap no maka-order tamat nan. Daytoy latan kasinsin. Kan daytoy pay. Daytoy pay gayam. Di talo ti order mo. Wen kasinsin. Kayat ko aramanan amin ngam day tatallo pay laang. Intun sumarunon ton ti dadduma. Di mon samot ka ba ilan nga ibusan ti order mo kasinsin. Wen ngarod kasinsin. Nabsuga meten. I-take out mo latan Ibagak iti staff tay supot na. Ni, saanan kasinsin si kakik dimot? Di mo kayat nga iyawid dayta kasinsin? Saanan kasinsin? Awan mo laang mangan iyay balay. No di mo kayat siyaklatan ti mangi take out kasinsin. Sayang mo dayta. Tay take out na pay laang namin. Anya ti kunam kasinsin? Ti kunak, mayat no i-take out mo. Para iti aso ni uncle. Iraman ko mutin nga i-take out dagiti tulang ti manok. Sigurado ka kadi kasinsin? Wen kasinsin. Sayang mo't dayta no ibati talaang kat nabayadan mo. Okay. Si kalatang harudon at imang i-take out. Si katimang iyawid, tano siya, sa anak ang mahilig iti-take out kasinsin. At daing take out ko ama kantatang. Nang restaurant kami kun kasinsin Jovelyn itay. Kat saan mi ana ibos. Iso nga in take out kun agraman dagiti tulang. Para kadagiti aso yung. Kasta at timayat anak kaw. Sayang mate, no ibasura da lang dyan. Agraman ti in-order ni kasinsin Jovelyn asaan na ana ibos. Inyawid ko mutan tatang. Impatik out mo kumamot kinkwana. Sayang mate. Imbagak mo't kuana. Ngam di na mo ngarod kayat tatang. Anya? Saan ka no ang mahilig iti take out? Kat gapot na masayangan ak unay iti binayadak. In take out kulatan. Tinapatay kitsan anarugay. Saan tatang? Saan to pa'y anakot ko ti tamaysa? Mabalin pa'y amakanday ta. Jay daduma para meten iti aso ataraken nyo. Hay na, jak amo akas jay gayam ti kasinsin ko nga ex-OFW lakay. Apay mate? Nang restaurant kami nga rod itay, Kahit? in-take out na tinabati ang makan lakay. Ay nawaw, day talagang gayam kat. Intun sumaruno, sa anak ko na sumurot kang kuana lakay. Nakababain ti kas jay nga aramid na. Ay nawaw, anya tinakababa ino in take out na timakan anabati yo. Kat binayadan na mo't dayjay bakit? Hay na, inraman na nga in-take out dagiti tultulang lakay. No saan kayo ang mabain? Siyak, mabain naklaunay. Tas ikapay laang nga awan makukwarta na ti kasta. Agbain ka mamut bakit? Anya jay nadamag ka. Nagpalibre ka kano iti kasinsin mo, Joveline. Wen nana, in libre dak iti may sa restaurant ijay syudad. Ngam kas jay mati inaramid na. Ay nawaw, anya ti inaramid na. Kasta unay tibain ko kadagiti pada mi a customer ta in take out nakit din tinabati ang makan. Agraman to lang nana. Day talaan. Wen. Ay na,
Awan mo't makita kada kas iti inaramid na. Nakababain nga raw ta in-take out na pailaang. Di nakit di imbati ijay. Ay na, tapno ibagakan ka. Saan ang nakababain ti mangi take out nang runa no binayadam mo? Lumabasak pa Uncle Orley. Dumagas ka ba atag kapita ka na kan? Ay na wow, saanan Uncle? Umay kakidin. At dani kasinsin mo mare ti kusina. Madama ti panagkapi na. Saanan Uncle? Ada nga min lakad ko ita, agdardarasak. Kasta ka de. O sige, hinton ba minsan tulaangan? Wen Uncle, umayak to makikapinukwa. Agpatuloy akon. Agan-anad ka kanakaan. Asino jay kinasarita yu itay tatang? Di kasinsin mo Juveline anak ka. Apay ni kasinsin Jovelyn, anya timay na imbaga. Ewan mo't kit day. Limabas lang. Iso nga inayabak nga agkape. Ngam di na mo't kayat. Adda siguro lakad na tatang. Tinaibagam kanyak idikalman. Kit ng restaurant kayo adwa. Wan mo tatang. Ang mga mitnod na tinaisawang mo adi na nagustuhan. Ni, awan mo tiamok tatang. Sigurado ka? Wan tatang, agan anadak mo't. Sa anak akas kadagiti daddo madita, nga oray na sakit kat isawang dalat ta. Nasaya at might no kasta. Kung naklakid din na di yung nagkinawatan iti kasinsin mo. Iso adi na kaya't ti makikapit. Asino di kinasarita Rafael Lakay? Ni Tata Romeo matayjay, Anya ti imay na imbaga. agpapaskanda ka no Sabado. Imbitado tayaw. Wain, iso ti imay na imbaga kanya. Ay nawaw, nagsya atin no kasta. Malanitan man ang tibibig no kwa. Sigurado daytan bakit? Talo adatakkel ababoy ka no ti partyenda. Ay nawaw, nagadun Lakay. Iso ang mapanta, tapno makaraman tamot Libre gid di ka. Wen Alakay, mapantadwa. Ay nawaw, apay nga inbasuram tinabati akarne kasinsin Jovelyn. Adda ka di parikot? Sayang mo't day di kasinsin, at damat supot ko dito eh. Ah, jak among adagayam supot mo dita. Inton sumaruno, di mo basta ibasbasura. Sayang timakan. No kayat mo, di alaak, tas sikat mangiyawid. Wanin ano di mo kayat nga iyawin. Una yun dahito nga XOFW. Mahilig iti take out. Kasla agbibisin mo. Adda ka di bagbagam kasinsin? Ti kunak, isaganam ti supot mo, taalaak ti imbasurak akarni no kayat mo nga iyawid. Madlaw mo't amasayangan kalaunay ngamin. Wan ata sayang mo't nga agpaiso no maibasura laang kasinsin. At iti karni nga inyawid ko bakay. Ibatim dita ta ipritok inton madamdama. Si Kangay, awan inyawid mo? Awan Lakay. Ay nawa, ang mga no inbasura manayin. Imbasurak, ngam inalak mo laang tamasayangan mo ni Mara. Inted ko kang kwana. Na, agin babak ng kaman ngaminan bakit? Anya nga rod ti kayat mo nga aramidag? Ibulsak ti karne? Ay na, nakababain Lakay. Isuanapan kay Jay, tapno makipangan bakit? Anya ko matipagbainam. Tapno ibagak kang ka, sa anak akas iti kasinsin ko ang mahilig iti take out. No sino pa iti awanan, isupay ti agin babak nang. Nakababain launay ti arami da kasta bakit? Nagawid kay mo't anasa pa idi nagpapaskenda rumyaw. Wan ata sa anak a komportable iti kaduak nana. Ay, anya ti kayat mo asawan. Sumurot-surot to ngamin ni Mara akasinsin ko. Tanya nga iti parikot ijay. Nakababain ata imbulsa na ti karni nga in-take out na. Ay nawaw. Uray siyak mo, at inyawid ko akarnay. Ay na, no siyak, saan ko amaramid ti kasta na nasabit. Anya, Nakababain launay kadagiti tattao a makakitkita. Sapay XOFW dayjay nana. Ipagarup ti kaduan abak nang dayjay akasinsin ko. Ti dida mo kat mahilig dayjay iti take out. day nga ugalim tinakababaeng Juveline. Ay nawaw ka. Anya tigatanga Mara. Sa anak agumatang na nasabet. Anya ngay nga raw.
At dala kayat ko asaludsuden kada kayo, nana. Anya ngay day tanakaw. At da ka di inyawid yo akarne, idi nagpapaskanda tatarom yo, nana. Ay, wan, adda ah. Adda in take out ko, tadyak mo't na baulan nga ibusan. Saan mo't adakas ti kasjay? Saan ka di, nana? Saan tayo mo't atinakaw, day jay? Kasanumot nga min, nana. Nagaduti sa uti kasinsin ko. Ah, ni Jubilin ka di manan. Wala na. Imbasura na ti karne asaan na naibos. Idiin nalak. Istoryaan nakit din iti sabali a tao. Ay, talaga mo day jay a babae. Di na amaw nga isaw tinakababain iti kastangar aramiden na. Nasayaat mo ta nakaring kan bakit? Apay ka di lakay? Ada bisitam. Ay nawaw, asino ti bisitak? Ni kasinsin mo mara. Ada kano tinapatag ngay bagana keng ka. Anya ka numanan? Mapan kay ti salas at agsarita kayo. Ay nawaw, pinastrak mo? Wan ata kasinsin mo maday jay. Ay unay kan, kumkumpurmi mo ti paspastrakam dito'y balay. Ada siguro ti basol mo ken kuana. Isu akas lamadanagan kalaunay. Ibagam iti day ta amara, ama ditiriknak. Rumor kakit din. At dalaan kano tinapatag ngay bagana ken ka. Sikam gayam ti bisita kasinsen, Siyak nga rod kasinsin. anya ti gagaram. Imayak ta napatagti bagakan ka. Ay na, makapadanag ka mo kasinsin. Anya ti ibagam aya. Mabalin ka di, adinak ibabain kadagiti kalugaran tayo. Ay nawaw, saan mo't kasinsen? Ay nadi kan agulbud. Istoryaam kano kadagiti kalugaran tayo ang mahiligak iti take out. Ah, dayjay ka day. Saan adakas ti mangi take outan niya? Saan mo't kasinsen? Apay nga rod anadamag ko akas taunay kano ti katawam tunggal istoryaan na. Ne, saan mo't kasinsen? Ay nakasinsin di kan aglibak. Wano kayat mo nga ayabak ti witness tagsasarita tayo. Ah, ay kwa. Saanan akasapulan kasinsen? Siyak ti ayan ti bidot kasinsen. Pasensya kan Sorry. No kabain mo ti mangi take out, di na kam iramraman. Taligal mo ter aramidan mi. No sika, kat di ka masayangan iti makan, di na kam iramraman iti istorya. Naawatam. Uwan kasinsen. Agpapadatay lang arudan ang mamirmiraot, agin babak ng kapay lang amin. Una yun ay ati kasta. Agbalbaliw ka man kasinsin. Ay nawaw! Di mo sayangan ti makan numabain ka amang i-take out. Ikam iti patag ti tunggal bendisyon a mauawat mo. Tapno ad-adda a paraburan na kapay ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat orasan ngam di ka pa'y nakaluto si Kabiron. Kit-kita ang asyak ti mga aramid iti trabaho dito'y balay. Ammom asaan tapay anamigat. Nagluto ka kumapay mat Ay nawaw, no tinulungan na kumaitay, dinasaya at kuma. Tas sumumbat pa'y lang amin. Kasano kat reklamo ka reklamo? Ta cellphone mo mat nga rod ti dumdumugam. Di mo pa'y kuna at tumulong ka.
Ti bagam kit di, nakabumbuntog ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagsasawam akas na, Eman? Di mo urayan ama punwanak kan ka, taamangan no di mo magustuhan ti Aramida. Saan ako namangan ditoy? Mapanaklatan itayan ni nanang. Ha, kita ama, taamangan no agistorya ka manan ka ni nanang mo ijay. Pagbalinendak tumanan adakas kadagiti istorya. Anyat si Dayo nanang. Sinigang at tilapia anak ko. Apay kaday. Ditoy ako na mamigat. Ay nawaw. Awan ti makan ije balayo aya. Saan pa nakaluto ni bakit ko nanang? Saan pa'y anak kaluto? Kaanya orasyan? Laita nga rod, ti bagbagakin ko ana. Ngam sumungbat pa'y lang amin. Anya? Nakabumbuntog lang unay nga gunggunay. Kasla di na amot ti aramidin na ije balay. Ungtam nga may tapno agnakam. Di ka agpaabak, tas sika ti lalaki. Sika ti padri di pamilya anak ko. Wala lang. Itan niya aga po kumangay nga agpaaba ka. Daak manan, marinilay. Anya manan ti istorya, Mare Divina. Maasarak iti manugang kumaray. Apay, anya ti dakas nga inaramid ti manugang mo aya. Nakabumbuntog ka nung aggunay kuna ti anak ko. Anya, Isu nga ije balay anang migat ni Iman. Taanyat orasyan kat saan kanupay anak kaluto iti pambigat da. ay oo na yan, Mare. Agraman day taba, nag-istorya umpay kanya. Wala tasyak ti masiksikuran mare. Simple labanag day ta, Mare. Di kan makibiyang. Ay saan ang mabalin mare. Kaasimot ti anak ko ang mabisbisinan nukas jay laeng. Ibagam nga min kan Eman, tatulungan na nga agluto ni bakit na. Amangan mat no agururay lang amin ti aramidan na. Ti manugang mo mo day jay, Mare Divina. Awan bibi ang kukungkwa na mare. Ay nawaw, apay yun, Mare. Kagurgurak launay day tabiron. Iti anya aga po aguraam, no awan mat dakas ngay naramid na kan ka. Ay basta, agburburak ti darak, tunggal makitkitak ti panagrup-rupan ah. Anya, Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan ta ah. kasla na singput mo't ti manugang mo. Kita ka inisuman nakpay, Mare. Agin sisingpo la day ta mare. Umay kakide, tamapanta iti ayan ti manugang mo, Mare. No kaya mo di sika ti mapan, awan bibiyang kaw. Di uray pa'y ison ti kumarem. Apay akas dyan ni nanang mo kanyak, Eman. Ay nawaw, kasang-sangpot mo lang ang kastakit din, ti saludsud mo kanya. Tama ka paasar mo tikas jay. Anya tinaramid na kan kaya. Di nakpanpansinan. Naranaak ida iti kumari na iti palingki itay. Di na ka siguro nakita ah. Imposible mo ta. Saan mo't analawat ti palingki tapno saan dak ka makita? Nakita naktupay ni Nana Nelly. Nakadulakit din nga isyong bakit? Agpudno ka man kanyak. Nagipulong ka kankwana niya. Imbagam manen anagapata. Iso akas di manen ti inam kanyak. Ni, awan amok dita. Di nakman iramraman. Ay na Eman, am-ammo kayo iti inam. Amok ti ugali yu adwa. Uray di mo aklunan. Amok latan nga adda manen ti inistoryam kankwana. Iso akas jay. Ay nawaw, ay, apya si patinak nga. Apay akas ti manen ti impose mo iti Facebook mo, ah? Shared post lang dita. Tunggal agapata kat kasta ti aramidam. No saan ka nga gipulong iti inam, i-post mo iti Facebook. Anyan tulangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa. Na, Kan may sa, ad-adda aguraan nak ti inam no makita na dayjay a post mo. agraman shared post, pagparikutampay. Imbes a simple lang ti saan ta nagkinaawatan, padakkelemanan. Shared post lang dita kunakmat. Aping apektado kalaunay. Basa man ti shared post mo. Kasla ti kayat mo asawan, kat malas ka asyak ti naasawam. Awan imbaga kakasta. Ay no, yak amuno niya ti aramidak kan ka, Eman. Ha! Isublikan san kan nanang mo. Talaga day di a babae ah. Sino man ang Mare Divina? Basa ti impos ti anak ko iti Facebook. Ay nawaw, nagpost ni Eman iti kasta, Maray.
Naa, anya tinakakatawa. Kasla babae mo't nga rod ani Eman. Ano tunggal agapadakan bakit na kat masapol nga ipos na. Aglablabos day abiron. Amok akayat na nga anderon ti anak ko. Isu akas jay maray. Kasjay ayamot ti under di sayang nga asawa, Maray. Anyat ko na maray. Ay kwa. Ay awan, Maray. Ay, lawan ko. Mapanak pa'y man iti ayan day abiron. Nay, kita Maray. Amangan numapan ka ijay katagis skandalo ka. Kasla pakaragsakam tumo nga may nuaga pa dagiti dua. Ni, da kayo magayam nanang. Naimbag nga daw yo. Awan tinaimbag iti aldaw ko. Ay nawaw, apay ka din nanang. Apay, anya ti aramidam iti anak ko. Anyat kaya to asawa nanang. Apay anagado ti reklamo na may papankeng ka. Di mo siya maas-asikasun ti asawam. Ni, saan apod no day nanang? Dijak pa'y kayat. Feeling bus kalaunay. Anya? Saan ko a pinadakkel ni Iman tapno adati an-anderam. Ay nawaw, tapno ibagak kada kayo. Saan ko nga an-anderan ti anak yo? Isukit di ati feeling bus dito'y balay. Di na ammo ti tumulong kanya. Imay ni nanang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, awan amok dita. Saan ko kontrolado ni nanang? No addaman ngamin ti saan ta nagkinaawatan kat saan amasapon nga i-post mo wano istoryaam kan kwa na. Apay aparitan nak nga gistoryakin ko na kat inakmat day jay. Una, taik-ikan namat ngamin iti dakas akay papanan. Uray saan ka nga an-anderan dito'y balay, ibaga nakit di nga under ka kano. Kas nakunak itayon, awan amok dita. Idiritsom ka ni nanang no da parikot mo. Sika ti makagapo no apay akas jay ti inam kanyak. Uray simple asaan ta nagkinaawatan kat padakkelan nakit di. Daytan tuma agipulpulong ti ammong. Anya? Ibagam iti inam, asaan asyak ti kalabanan na, taamangan no adda maisawang ko, adi na magustuhan. Di ka mo't makaisam, beron anak ka. Ada ka di parikaot? Hay, marurudak launay iti katugangak tatang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Ada ka di inaramid na, adi mo nagustuhan. Manakibiyang launay tatang. Anya? Tunggal adda saan mi apagkinaawatan ken Eman, kat agipulong ken nanang na. Daytoy mo nanang, manakibiyang, padakkelan na mo ti isyu. Ibagam kanila kay Mau, ano adda di yung nagkinaawatan, saan na masapol nga idanon na iti inana. Hay, awan ti denggan ni Eman asa o tatang. Kahit kasanungarudan na ita, Addan tumasong batak no kastoy laang tatang. ay madi anak ka, irespetum lata ti katugangam. Kasano nga irespetok ti kasjay tatang? Kasla pakaragsakan na no agap-apa kami iti anak na. Addaman sa ludsodak na Nelly. Anya day tanak kong. Amok anasingad agayim yu ti katugangak. Ni Mari Divina. Wala na. Apay ni Mari Divina. Kayat ko lang amaamuan no imarmarites na kadimat kada kayo. Ay kwa, Veron. Ibagayo ti pudno kanyak nana. Sigurado nga adda na istorya na dayjay kada kayo. No anyaman ti parikot yu iti katugangam, da kayo ti agsarita balasang ko. Diyak kaya ti may ramraman iti parikot yu. Narigat mat nga minakasarsarita ni nanang. Gagangay siguro ti bumakit. Ano sa mun Hay, maibus adagos ti anos no kasjay ti katugangan nana. Marinilay. Nay, Maray, no may papanmanan iti manugang mo ti umay mo istoryaan kanyak, pangaasim, uray di mon ibaga. Ay nawaw, apay akas tamit ten maray. Ay, diyak kaya ti mairamraman iti gulo ti pamilyayo, Maray. Istorya laeng may. Kaya't ko lang nga ibagakeng ka, tabarang maksayan ti rurod ko iti daydi a babae. Kinapudno na, imay ti manugang mo dito'y balay itay. Apay nga may ditaw. Agim imbestiga Si kantumo nga min, Maray. Anya?
Kay kayat mo apag-apaan jay dua. Naggapukan samot iti ayan daviron kabsat. Husto ka, kapsat. Inumustak laeng ti anak ko. At ngamin ti dida nagkinaawatan iti katugangan na. Wen nga rood, narigat ti kasjay. Kumarim ni Divina, saan ka day? Wen, gayom ko day jay. Talaga ka di nga ugali na tikas jay, wano, agul-ulbud laeng ti anak ko. Ni Mari Divina ti ayan ti parikot kabsat. Anya, Oray siyak, bagbaga akmet ti kumarek. Ngam itultuloy na meter aramiden na. Kasla pakaragsakan na nga agap-apa jay dua. Imbes abagbagaan na ida. Saan takarkarwon na kiday? una yan, tikas taagalan, ti katugangan. Iso asaan tayo ang mababalaw ni Veron, takas jay ngamin ti ugali ni Divina. Sa iro no daduma. Nakasaritak ni Nelly, ket ugali kanugayam ti katugangam ti kasjay. Day tangarod tatang. Iso asaan mo't amalmalpas ti apami nga agasawa, takas jay ti katugangak. Surwan na paikit di iti dakes jay anak na. Di mulat ta ni kaskasaw, anak ka. Makabasbasol ka laeng no kasta. Ay saan tatang? Talaga amasong batak day jay numapuno anak ko naktumot. Puan agam ibagam itinasayaat, di ka makiapa. Depende tatang. No sa iro kat sa iro akmo. Ay unay kan, sana malpas day tanga isyaw na awan agpakumbaba. Ada ka manin. Apay, nagapa kayo iti asawam. Sa iro ka kanunanang, Anya, siyak ti sa iraw. isumat ti bagbagana. Ay nawaw, talaga tumang tangsit ta asawam. Wan nga rod nanang, naturida na sumungsungbat. Saan ko mat amaungtan nang runa kat irananan no adda ti katuganga kiti balay. Ikam iti pagnakman na Wan nanang, Numasapul asipatem tapno agbuteng aramidem. Una yan ti asawa akas ta tigalad na. Ang mga nubaybay ket ad-adda tumangsik. anya ngay, nagawidan ni tatang mo. Apay manan. Anya ti kunam idinaminsan? Sa iro ni nanang ko? Una ta imbes abagbagaan na ka. Surwan na kakit di ti dakes. Anday ko. Apay ngagkabil ka ngay. Day tatin suro tinam. Tumatangsit kang agpayso ah. Una taglablabos kayon. Kurang pay, ha? No naumakan kanyak, agsin na talangan. Sa nabalay, tawan pa'y matanak ta. Anya, Tapno awanan ti adu asa uyo iti inam. Isumot laang adi ka mapang namnamaan. Agsinatan! Nakitam tingiwat ti manugang mo. Wen maray, Kasjay ti insurom iti anak mo. Kabilan na ti asawa na. saan mo't maray? Ay nawaw. Di ka man feeling inosente, Divina. Amok ti ugalim. Saan ba't asyak tinang danog iti manugang ko? Dinanog ti anak mo nga awanan panunot. Anyat ko na maray. No nagapad ang amin nga agasawa, saan tayon amakibiyang? Tama nga nukarkaro a dumakkel ti isyo. Tumang tangsit mo ngaminan maray. No sa iro ti katugangan, ay talaga tumangsit ti manugang maray. Iso asika, agsingsingpet ka. Tilangan pagsayaatan dati isurom. lumaban mo't ni bakit ko nanang. Agpasensya kalatan kang kuha na anak ko. Nakitak tingiwat na adinanog mo. Anya, Kambali ti kasjay iman. kat no da kayo tinangibaga nga ikakiti pagnakman na. No adda ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo latan adwa. Apay akas tamot ng ti bagbagayo kanya. Tapno maliklikan ti riray. Jakon kayat ti makibiyang iti apa yung agasawa. Tanay, ibagada mutin asa iro akatugangan. Manen, Agbalbaliw ka mutin iman. Tulungam ki di ni baka mo. No ada ti diyo nagkinaawatan, di kan agpost iti Facebook. Itaman pa'y anak ko ulimag ka, si ka, Eman. apay ka di bakit? Kat no inaldaw anapudot ti ulong kanyak idi. Saan itan?
Maikawa ka. Narigat mo't no inaldaw nga gap-apata. Ay, agdrama ka man ako nakon. Pudno ti ibagbagak bakit? Pasensya kan, nagbinduta kiti kalabas. Ikan na kiti may sapay agun daway bakit? Siguradom lang asanan ang makibiyang tinam. Un bakit? Sana na makibiyang ni nanang no adda parikot ta. Masigurado ko na ita. Ay, nawaw! Saan ati kinatangsit ti isuro tayo kadagiti anak tayo? Suruan tayo kiti idang agaramid iti kinaimbag. No adda di da nagkinaawatan iti asawa na, bayan tayo nga isuda ti mang solbar iti parikot da. Kat no talaga adida kabaalan a solbaran, ijay tayon tumeten a makibiyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Di off mo matno Lunes, Patricio Lakay. Unmot ngamin, apay ka di aya. Anya nga tano agbanding tayo mat kadagiti ubing. Itugot tayo ni Nanang. Sa dino kumamot ngay, Agbitch tayo manmet. agbits lagayam, masadutak. Ay nawaw, italaang manan a makapagbanding tayo. Saan mat amabalin aday talatan agtrab-trabaho ti ar-aramidem. Ikammat iti oras dagiti putot mo Masadutak nga rod, apay nga ipilit mo aya. Una yun. Nag-outing tayo, awan mapanugak no ka. Kasano nga rod ang makatrabaho Kasta ti ibagam no siyak ti mangibagang agbanding tayo. Ngam no ti gayem mo ti kaduam. Apo, kasla saan ka mabanbannog? Busy ka kadipay, Brenda, anak ka. Apay kumananang. Adda ko masalod-sudekan ka. Ibagayo latan no anya day tananang. Anya akulay ti maibagay kanya kanakaw. Daytoy ka di apple grain, wano daytoy lake blow. An-anwan nyo matikas ta akawas nanang? Isuot ko inton ag-beach tayaw. Saan ka di nga agbanding tayo asa nga pamilya? Kumaang saanan a matuloy day a plano tayo nanang. Ay nawaw, apay asaan? Saan mat nga rod akayat ni Patricio ti sumurot nanang? Anya? Alangan mat ada tayo laang kadagiti ubing ti agawting. Sa dino ti ayan day ta Patricio. Siyak man ti makisarita kenkwana. Saan ama balay, asan ama tuloy ti outing tayo? Agsarita taman, Patricio. Ha? Apay ka din nanang. Iti anya agapaw, adi mo kaya ti sumurot, iti outing ti pamilya tayaw, Sa anak nga rod anay ruwam iti kakasta nanang. Ay saan ama balin ti kasta ka panunutam? Kanyat kaya't yu asawan. Nakasagana akaw. Kayat mo man kan saan, matuloy latta ti outing tayaw. Nawatam ka day, Anya. Ipadas mo ti san asumurot kada kami ta. Wan angam. Ayaw anong ti adu pay angam. Mapantayo amin ta day off mo mat inton Lunes. Ipadas mo ti san asumurot na. Dakas ka talaga kanya. Umisem katag picture tayo man matlakay. Masapul ka di bay? Ay nawaw, syempre tapno ada ti remembrance tayo. Kan tapno ada ipost ko iti Facebook. Magkatulakit ti nga ammom. Umisem kakit din. Dahita ti kagurgurak launay kan kabakay. Apay akas tamanan ti itsuraam. Saan ka naragsak akadwam dagiti putot mo? Para ag picture laang, di mo pa'y kayat. Mga turturugak bakay. Nanang! Ne,
Di mo ayaban ni nanang Ung tanak man da dyan ka. No kasta nga rod, umisum ka. Ipakita mo't ang naragsak ka. Dagiti apaw. Nakaturog dan nanang. Nabannog daan nagayayam. Kadsi ka. Apay anak kami suot ka dita. Kasano mo ngamin? Awampay mayat a picture ni Patricio. Anya, Kita am tila nga nakadagiti picture tayo. nan kita at mananakaw. Kitaan nyo saan ang makaisam? Adamay saan nakaisam, ngamadlaw mo't ang napilitan laang. Aywan. Apay akastoy ngay. Nuda tayo a pamilya na ti kadwana, saan ang makaisam nanang? Ngam no sa bali a tao ti kadwana, mayat ti isam na. Naglokon da yung asawam. Kaya't nang samutin. Tingin at yun nanang, di kay manan mangisawang iti pakasairan na, ta ang mga nuapaan nak manan. Nakitak dagiti ladawan nyo nga impose mo iti Facebook, Mari Brenda. Ag heart react kan ag comment kamot nga rudan Mari Ursula. Nalpasan amara Uray kas jay tilangan nila kay ko. Uray saan ang makaisam. Nakitak nga ruday jay Mari. Dagiti putot na ti kadwana, ngam kasla saan anaragsa. Ay, kanayon nga rod akas jay Mari. Saan siguro an nairwam iti outing, wenno saan laang a photogenic. Ay na Mare, noan niya tinakitam iti Facebook ko, kas jay matla ang tilangan na kabayatan ti kaadami ijay. Ay nawaw, apay ngay akas tamare. Masapol siguro ani Gilbert agayim na ati kadwa na nga agawting santo agisem Mare. Anya? Naimbaga bigat mo, pare Patricia. Samrag ka. Tagkapita pa'y pare Gilbert. Ay nawaw, saanan pare? Andala na patag na ibagakin ka. Anya dayta? No awan aramidom inton bigat ti malam. Mapan kayo di balay. Itugot mo ni bakit mo. Apay mo't pare. Kasangay ngamin tinubya. At dabasit a pagsasangwan tayo pare. Ay wala. Umayak pare. Ngam siyak laang ti umay. Saan ko nga itugot ti pamilya? Itugot mo idaa. Tapno adu tayo ang maurnong pare. Ay na pare. Ni Brenda nga pa iti kunam. Sigurado asaan na akayat ti sumurot day jay. Kasaritam ngamin itinasaya at aparay. May mayat mo't laang no siyaklatan ti mapan. Tapno ma-enjoy ko pare. Nung sumurot ni bakit ko, awan na. Sa anak manan akomportable pare. 4x4 man dita Ursula ading ko. Arak man yung tigatanga, Manong Patricio. Ay nawaw. Kasta talaga. Pangipanam iti arak ayan. Inuman mi itayanda pare Gilbert. Kasangay ngamin tinubya na itagad. Isumit lagayam amayat timod mo. Mapan ka man gayaman iti ayan tigayam mo. No tigayam mo ti kadwam, kat kastaunay ti panagisam mo. Awanan ti ado asao. Itad mo kid ti kagatagag nga arak. Mano nga minang ti arak itaya. Same price lata amanong. Awan mo't nagbaniw. Ikanak nga ro iti dua abote ating ko. Ay nawaw, agasang man ti dua. Di ka matanagan, taado kami mo. Sigurado ang maibos mi dayta. Adda impus tinubya ni Gilbert aladawan da idirabi Kat kas makitak, nakaragragsak ti asawa. Mayat ti isem na kadagito'y aladawan. Apay akas na ti panagkitam kanyak bakit? Anay ko, apay agsipat ka ngay. Dayta ti ganabam, Anyat basol ko kan gaya. kagurgura kalaunay Patricio. Numabalin lang ti agsukat iti asawa, insukat kan. Saan ka amawatan bakit? Kita man day ti picture yu idirabi Kita Anay ko, di naklapigusan na. Makitam, nalawa ti isem mo kadagito'y aladawan. No ti barakadam ti kadwam, maya ti isem mo. Ngam no da kami a pamilyam ti kadwam, kaslagsaksakit ka akanayon, tadi ka makaisem. Saan mo't bakit? Di ka nagkalintagan, taado ti ebidensya. Kaya't mo ta ipakita amin kan ka, Nakapigpig sa mananti sa Brenda anak ko. Ay, hagburburak nga ro ti darak iti nakitak nanang. Anyat nakita maya. Kitaan nyo da iti aladawan nanang. Nan. Nilakay mo ti adda iti day taladawan anak ko. Kadwa na ti gayim na nanang. Kitaan nyo ti isem na. Aywan. Nagmayat ti isem na kadagito'y aladawan. Anya ti makunayo nanang. No da tayo ti kadwa na, marigatan nga umisaw. Kasla at darikrik na.
Day tangarod, ngam no adda maibagakan ko ana, kat agkalintagan pay laeng. Anyan ti kasta. Ay, mangan tayo kit dinanang. Ibusan tayo ti sida. Saan tayo nga ibatyan day Patricio? Marmarwam! May salata sardinas man ading ka. Ni, sardinas manen tigatangam manong Patricio. Ta saan nakmutin nga ilutuan ni bakit ko? Adda manen siguro inaramid mo asaan ang nagustuhan ni Kumare. Nakita na ti picture mi kada pari Gilbert iti kalman. Kahit mayat ti isam mo. Ha? Kasano alam mo? Nabayagan day ta aparikot yo, manong. No ti pamilyam ti kadwam, marigatan ka nga umisam. Ngam no ti gayim mo, mayat mo. Nakaragragsak ka kadagi ti ladawan nyo. Ibagak to nga rod ken pari Gilbert asan kami nga picture no kasta nga kukuyog kami. Tapno awan parikot. Tapno awan riri. Ay nawaw, saan akas ta ti solusyon, manong? Ti kasayaatan nga aramidam, kat ikam iti oras ken atensyon dagiti putot mo. Kastameten ti asawam, tapno saan nga agsakit tinakamdakan ka. Anya? Agbalin ka nga ulidan nga ama, manong. Saan matkit di adakas no adda barkadam? Ngem ti pamilyam ko mati numero 1 nga ayan ti atensyon mo. Tanagpamilya ka nga ruden. Agkalay sa da Gilbert ken tinubya na inton o may alawas bakit? Mapantayo makipangan. Wan lata ah. Nasaya at no agkasardamatan. Apay mo't bakit? Anya tinasaya ati jay. Wan tapno ada ka innagaw mo. Anyat ko nang bakit? Kainagaw. Adamatan kang ka no naawatan mo no saan ti imbagak. Awan mo't ti Malaysia kada kami ken pari Gilbert No saan mo anaawatan ti kayat ko asawan, lipatam laangan nga ada imbagak. Makaumamat ti agpalawag kang ka. Anyat aramidom dito'y balay, paray. Adainyag ko nga arak pari Gilbert. Pasensyakan, paray. Ngam saan ang mabaling agsyat ta ita? I know. Apay nga pare? Wan tagungot ni misis ko, paray. Anya? Ti kano pamilya, ti ipang pangarunak ita. Tanagkasar kameng. Kit adapay gayam lakad ming tunbigat, paray. Na, apay nga palubos mo ay pare. Apay nga agpa-under ka adagos nga Naipilit ko ti kayat kaw. Aga pa kami imot kinibagat ko, paray. May mayat no ramidak ti kayat na. Tanatal na ti biyagmay. Awan riray. Dakkel tinagbaliwam, sipod ng asawa kan pare. Wan tadyak kayat tiriri, paray. Iso pasensya ka na Nasken agkontrolak ita. Tapno maliklikan ti apa. Nagawid mo't adagos nila kay mo, anak ka. Sigurado asaan akayat ni Gilbert nga agsyat da nanang. Ngata. Wan ata istrikto met tinaasawa ni Gilbert. Nakita nga inyawid ni Patricio ti arak nga inumanda ko maitigayem na. Oh, di awanan ka doon nila kay mo nga agsyat. Awanan naimbag pa'y ni Gilbert. Apay mo't anaibagam anaimbag ni Gilbert. Wan ata amuna ti araramiden na nanang. Amuna nga ipangpangruna ti pamilya na. Saan akas iti dadduma dita. Manmanon samutin nga agsyat kayo kini Manong Patricio, Manong Gilbert. Wan tasaanan akas iti sigod. Ha? At damot tan asawa. Saan akas iday ang mabaling nga aramidak ti kayat kaw. Nasaya at mo't takas ta ti kapanunutam, Manong. Ay nawaw, siyempre mo't Diyak kayat nga pa anak ni misis kaw. Kasta ti ulidan nga asawa, Manong. Ay, isurum man day takin ni Manong Patricio. Ha? Isurum kin ni Manong Patricio. Tapno saan da nga agap-apakin ni bakit na. Agap apa da aya? Nabayagan Nay, apay kanuman. Anya ti pagap-apaan da? Win tano da kayo nga aggayim ti agkuy-kuyog. Mayat ti isem ni Manong Patricio. Madlaw anaragsak. Ngam no ti pamilya na ti kadwana. Marigatan nga umisem. Anya? Saan nga inistorya ni Manong Patricio ken kaday taaya? Itala ang anaamuak ti maipapaniti na ita. Ala, bayam. Kasaritak to, tigayim ka. Nagasat launay tinaasawa ni Gilbert, Mare. Ha?
Win ata ti pamilya na ti priority na. Ay won, dakkel ti nagbaliwan na idi nangasawa mare. Awanin kadwa nila kay mo nga agsyat, mare. Mayat kit di ano awanan oras na kin Patricio agayim na. Para makita ano makariknamot day di a Patricio. Ay kat paliiwan, mare. Sapay la kumaa. Amumot day jay. Kaslaawan panunot na no daduma. Katduan ti putot na. Talaga ka di asaan mo kaya dagsyat, pare Gilbert? Saanan, pare? Ay nawa, sino ngayon ti kawan on ko no di mo mutin kaya? Ni bakit mo, pare? Dagita anak yaw. Ay nawa, saan mo't ngumin inom iti arak ni misis ko, pare? Di Diyos salatan ti katanga mapagsasangwan yaw. Anya? Ikamot iti oras kan atensyon ti pamilyam, pare. Nadamag ko. Nadagayam ti diyo pagkingkinaawatan kin ni bakit mo. Italaang anamwak. Italaang nga indano ni ading Ursula kanya. Ah, ay kwa, pare. No siyak ti si ka, pare. Agawid ka. Agbanding kayo mo't asang ka pamilya. Naawang ti aramidan. Iti kastakit saan nga agriri ni bakit mo. Agrubat tayo nanang. Ayaban nyo dagiti ubeng. Wow, nanakaw. Umayon. Sa dino ti papanan nyo bakit? Ag-picnic kami iji karayan. Apay ka day. Ne, apay mo tadi yung pakpakaam mo nga dagayang plano yung akasta. Gapo, taamok adi mo lang kayat ti sumurot. Sino tinang ibaga asaan ko akayat ti sumurot? Wen tanapat patag ti barkadam ngamda kami a pamilyam. Di kan tupay makaisem no kasta ada tayo ti agkakadwa. Kita am dagiti ladawan tayo nga impose ko iti Facebook. Iti lang dayjay, bakit? Saanin ita? Agrubot tayo na. Nanang, sumurutak mait. No kayat mo ti sumurot ka laang. Ngam no mapilpilitan ka, agbati kalatan. Bakit? Nanang, nakamiris ako. Sumurutak kada kayo. Tada kayo ti pamilya. Ay, nawaw! Di mo isukat ti asawa kan anak mo iti ragragsak iti ruwar. Isudakit di kumati ipang pangrunam. Laglagi pam ati ragsak iti ruwar, agraman ti barkada kat aglabas kan mapukaw da. Ngem ti pamilya kat agtalinaed iti agnanayon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada na panunot ko ang negosyo, Nana Emilia. Anya kay anegosyo day taro sa lay nakaw. Planok nga iparenovate ti istol asigod ang naglakwan da antisilya idi. Ay nawaw, apay ngay asyak ti pangibagbagaam. Saan kumot ako kwa day jay? Saan nyo ako kwa ngam napadas yu tinagnegosyo? Amangan kunak no adda nasaya at ama ibalakad yu kanyak, Nana. Ha? Mayat nga tano iparenovate ko kan ipaabang ko ti daddo mga istol. I-reserve ko lang ti maysa nga istol tapag displayan mi matlaang itila ko mi. Nay, mayat nga agpayso ti negosyo akasta. Ngam saan tay asigurado no agbaligay. Nang runa kat saan mo't asyudad ti ayan tayaw. Day tamot laong nga ruti may sa pagdandanagak, Nana. Angam adakin ka day tanak kong. Saan tay amaamuan no saan tayo apadasan? Ay kat makisarita kalatan iti kasinsin mo adi na unay ingin at isingiran na kada kayaw. Kasaritak tungarod ni Kasinsin Madeline.
Ngam tulungan nakto anana. Isuro yu dagiti rumbeng nga aramidek. Tawan mo't background ko no maipapan iti negosyo. Ay katuan lata, nakaw. Kaya't kung nga abangan ti istol ang naglakwan nyo idi kasinsin Madeline. Si kanti pangibagaak tawan mo't ni Auntie Celia. Saan mo't anatarimaan day jay? Nubilang man taabangan nyo, masapol nga ag-renovate kayo. Wen kasinsin, okay laang kada kami kinilakay ko. Anya ang negosyo ti plano yu aya? Paglakwan mi kuma, gidad duma, ipaabang mino adamayat nga agabang. Medyo nalawa mo't dayjay kasinsin. Sige, mabalin latamot. Mano ti abang ngay kasinsin. Kano mabalin, 5 years contract kasinsin. Mabalin, ngam tinawin ang umato ti abang No ipaabang mo, agbalin day nga upat a pwesto. Wen kasinsin, upat at talaga ti plano. Mabalin siguro ti 5,000 per month, 60,000 ti makatawan. Ngam, si kamot ti makaamo amang patarimaan Adamot kit di kuryente na day jay. Adapay CR na, danumlaangan ti parikotyo. Agaramid tayo nga ron iti kasuratan kasinsin. Ay nawaw, saanan? Awan ka di ti panagtalik mo kanya, kat agkasinsin tamat. Ipaabang ko ti sigod ang naglakwan day dinanang ide, tatang. Ano? Saan mo't anatarimaan day jay? Masapol ang mapinturan manan. Isu nga rod a 5,000 per month laang ti singirok, tatang. Awan pa'y danum na jay. Isu analaka laang ti abang, taaggastos dapay, tatang. Sino tagabang aya? Dakasinsin Rosalie. Aya, Wun, tinaibaga na kanya kat pagdispyan dati may isang istol. Jeda duma, ipaabang da kano. ay wala. Mabalin lang tamot ti kastano madiskartina. Wun tatang, jak mutlaangan maasikaso day jay, tadamot trabaho. Isupay latamot at maurnong nga abang. Numabalin ti upat nga istol ijay kat maipaabang ta, uray 2,000 laang lakay. Tinapatag kat adabasit ang maurnong, kan ada pagdisplayan ta itilako ta. Magustuak ti kasta planong bakit. Iso na lang taman manumot ti tao diti lugar tayo. San akaslay jay syudad. Isu analakala ang ti abang lakay. Di masapul nga da permit ta. Wen ilakad ta no mapatarimaan ta ti pwesto lakay. Okay bakit? Ibagam lang no da maitulong ko. Taanusak nga ramidan. Ibaon ka man nga rod agumatang iti pintor, tarugyan ta ti mangi-renovate lakay. Sayang ti aldaw. Anya kulor ti kayat mo? Si kaman no anya ti maibagay ijay. Alaam ti resibo Wain, bakit? Ay wen gayam. Gumatang kamatlaangan iti lansa. Taamangan no kasapulan tayon to. Ken kitaam no adapay da duma a kasapulan tayo. Gatangam lat talakay. Mapanak iti ayanda kasinsin Madeline italakay. Bayadam ka din ti abang ta? Wen, bayada kon tap numalpasan. Abang iti innem abulan pay laang ti ited ko. Dumawat ka iti resibo Wen lakay. Tapno da ebidensya nakabayad ta. Narigat mo't no ilibakdan to. Wen, no awan resibo, uray kumpurmi a papilatan. Mabalin na tamat. Tinapatag kat ada ebidensya nakabayad ta bakit? Agrubuatak nga rudan. Ituloy mo mati trabahom ijay tap numalpasan. Wan bakit? Ay wan gayam, simangpot ka diti plywood nga impa-deliver mo? Simbang pwede na. Okay. Sumaruno akto ijay kalpasan ti panagsarita mi kini kasinsin Madeline. Siya kun ti makaamo agumatang iti meriendaan ta. Bayad mi dayto iti innem abulan kasinsin. Agyaman ako na ikasinsin. Kasapulak nga agpaiso ti kwarta ita. Oh, anya ngay, nailakad yo ka di dagiti permits yo kasinsin. Saan pa'y kasinsin? Upat nga istol gayam ti mabalin ijay. Saan unay analawa, nga mabalin mo't di a paglakwan. Unmat nga min. Da kayo latan ti makaamo amang diskarte no kasano nga i-display yo dagiti lako yo. Inabangan yo nga ruden. Wen kasinsin, idublik lang nga ibaga kang kaatap no ammom. Awan pagdanagam no may papaniti da itaabanag kasinsin. Mapanak to agbisita ijay no makawayaak. Ay wen kasinsin. Agtugaw ka pa'y tamangiruharak iti baso. Agkape taman. Ne, saanan kasinsin? Ay nawaw,
Sigurado ka kade kasinsin. Won, merienda kamin tumutla ang kinilakay ko ija inton madamdama. Busy kayon samat, Nana Emilia. Saan matkit day Madeline nakaw? Adda ka di masapul mo? Addaman kayat ko amaamuan, Nana. Anya day ta nakaw? Angam diyo dakdakamatin iti kasinsin ko ang nagsaludsudak kada kayo, ah. Ay nawaw. Anya nga minday jay aya. Tinaibaga na kanya kat ipaabang dati inabangan da pwesto miidi. Kat, Manunga tati singirunda nga abang kadagiti agabang to, Nana. Amangan no adda na dakdakamat na kada kayo. awan pa'y mat na dakamat ti kasinsin mo kanyak. Saludsudon yun to man, Nana, taibagayo kanyak no mano. Ay nawaw. Mabalin mat akasaritam ni Rosalay takasinsin mo mat dajay. Ay saan, Anana? Saan amabalin ta amangan no ikan na itidakas akay papanan ti panagsaludsud ko. Narigatan, Nana. Ito'y payadi ka matagtagaray, Madeline. Naunag ti pampanunutak itatatang. Ay nawaw, ano't pampanunuta maya? Kasladyak gayam kayat nga ipaabang dayje kada kasinsin Rosalie, tatang. Na, apay kumasaan, kat nagsarita kay ngarudan. No siyak ti mangipaabang iti dayje apesto. Dakdakkel to ti income ko, tatang. Ay, di ka gararamid anak ko. Di mo matipadlaw arupat kwarta ka ah. Kukwa tayo dayjay. Adda karbangak nga agdesisyon, tatang. Nagsarita kay ngarudan iti kasinsin mo. Nagsarita kami ngagpaiso. Ngam awan mo't nagpinirmaan mi. Anya, Kaya't asawan day ta, mabalin pa'y nga ibabawi. Wano saan, pagbalino kun a 15,000 kada bulan ti abang datapno sa anak mo't amalugi ah. asos, dakkel mo tin atakin si Mel anak ko. Saan mo't asyudan dito ayan tayo? Tapno ingi na makasta. Ay kat makaamuda mo't tin amang ibirok tatang. Napatagtibagakan ka kasinsin. Anya ti ibagam kasinsin. Ingatok gayam ti abang asingir kada kayo kasinsin. Lugi ak ngamin no 5,000 laang ti bayadan nyo iti makabulan. Kat ipaabang nyo mat iti sabali. Ti plano kat 2,000 per month lang ti abang ti maysa nga istol kasinsin. Saan mat ngamin a syudad dito'y lugar tayo. Ay awanan bibiyang ko dita. Ti kayat ko kat 15,000 per month ti bayadan nyo kanya. Anya? 15,000 per month? Una, tapno sa anak mo't amalugi. Ay nawaw. Kaibagbagak laang a 2,000 ti abang asingirak no adamayat nga agabang kasinsin. Adda kada kayo no bayadan nyo ti 15,000 per month. Wano, i-give up yung latan. Apay ko mga i-give up mi kat nalpasan ti renovation. Ilakad mi laang dagiti naskan a mailakad tapno legal ti negosyo. No may papan iti gastos nyo, mabalin mo't nga isubliklatan ti kwartayo. Agraman advance payment yo. Kasano ngayon lakay? Awan nga rod bakit? Dakkel unay ti 15,000 per month asingir na. Naku nampay. At dapay matdaddo maapaggastusan tano ko ah. Kasano nga imbaga na kin ka nga ingato na ti abang ta? Pagbalinan na kano a 15,000 per month tapno saan kano alugi. No saan ta kano a mabayadan, mabalin nga i-give up ta. Isubli na laangan ti gastos ta. Saan mo't nga rod asigurado? Nagbaligi ti plano ta bakit? Dayta nga road, saan mat asyudad ti lugar tayo. Dayta kumamot ti panunutan na ah. Saan dayta malugi ti sangkay bagana? Wan nga road lakay, kasano nga ta nga agpaiso. Pag panunutan taman pa yan na imbagbakat, kasla saan ta maparuwar ti 15,000 iti makabulan. Anya ngay mo't di mabati atang danta. Anya mo nga minan ni kasinsin Madeline. Awan mo't may sa una. Mangilawlawan mo't bakit? Dadailan na mo't ti plano ta. Anya jay nadamag ko. In give up yung kanumat ti abangan nyo kuma. Wan ata saan mi akabailan abayadan ti abang nana. Kunak man no 5,000 laang ti binulan. 5,000 ti nagsaritaan mi ididamo. Ngam ingi na ti kasinsin ko. 15,000 per month kanugayam. Ay nawaw. Rupat kwarta mo't day ta kasinsin mo. Iso aday jay, in give up mi kit din anana. Malugi akong kunana mo ngamin. Kasano nga iti gastaws kan bannog yung kanila kay mo. Insubli na mo kit din nana. Kat,
Anya nga iti plano yaw kanila kay Mau. Pagtrabahuan nyo ngayon ita. Abangan mi ti kulungan ti baboy ni Tata Ernie, nana. No kasta, agtarakan kayo nga raw iti baboy. Wan, nana. Isulaangan ti ipadas mi. Barang agbaliki kami kumamot. Tapno mabayadan mi dagiti utang mi idinagsakit nila kay ko. Sa dino ti papanamay anak kao. Adda ilaklakad ko a papeles, tatang. Anya papeles mananday ta. Papeles ti pwesto nga abangan ko madakasinsin Rosalie ini. Ilakad ko dagiti rumbang ama ilakad ta siya kon ti mangipaabang. Ay no, apay mo takas ta. Isuda ti nakapanunot iti dayta negosyo. Apay nga agawam. Di da nga rod kabailan abayadan ti abang asing singirek, tatang. Una ta nang inamot dayjay. Ay, no di da kayat, siyaklatan ti mangipaabang. Oho, adrama nga tamayat nga agabang. Ay natatang adda. Ado ti kalugaran tayo a business-minded ket. Amangan no adda may baga ti kasinsin mo. Apay kumapay laeng, kat isuda mo't tinangi-give up. Kan may sa, insublik mo't ti gastos da. Awanin makagapo, tapno agririda. Nakitam ti nakitak lakay. Adda agab-abang iti ipaabang takuma iti. Kasta maggayam ti plano ni kasinsin. Di na pala indiritso kada tao mo't. Un nga ruda, ngam di balilatan. At amutin pigirita. Nasakit latamot itinakam ati kasdi nga inaramid na. Anya nga rut ti maramitan tangay kat kukuhada mo dayjay. Sa bagay Sapay la kuma, tatuloy-tuloy ti pigiri a negosyo ta. Aganos talaang bakit? At dantumat siguro. Un gayam, awanan may pakan kadagiti taraken ta baboy. Masapul nga agluto manen, bakit? Agluto ak inton madamdama. Manganta pa'y man tani, mabisbisina kun. No problem, bakit? Nasapa pa'y magkite. Nagadumot tanday ta kwarta anak ko. Ay nawaw, ni tatang talaga. Nalipatan nyo ka di nga adda ipapaabang ko. Nagsingir ka. Wun tatang, abang para itaabulan da ito'y. Nasapa mo ti pa nagsingir mo. On sapay mo napaglakwan na kita agab-abang itaabulan. Kasta talaga, tatang. Masapol nga advance payment no kwa. Manuti abang day jengay. Secret. Planok nga ro din ti agresign, tadamot tan urayak nga abang da. Kaslaak mo't laag susweldon ano kwa. Tapay kung mag-resign ka, masiguradom ka day, ngagnanayon day ta paabangam. Ay natatang awan parikot dita. No adda pumanaw, addan tumat maisukat. Kat, kumusta nga iti pwesto nga ipapaabang Mau Madilen? Okay lang mat, nana. Aya, Adda ka di parikot, nana. wen tada nang ngagkaw nga istorya dagiti agab-abang ijay. Ay nawaw, anya nga istorya tinangagyo, nana. Maluglugi da kanaw, kat nasurok ang makatawanan nga aglaklako da ijay. Manu ay ati sing-singiram nga abang da. 7,500 per month, nana. Iso ang nag-resign na kun iti trabaho. Ay, isumot lagayam Nangina ti abang da. Nag-resign ka pa'y gayaman. Apay nga awan ibagbagada kanya. Apay ada kayo nga iti pangibagbagaan da no adda parikot. Mabain dalakit di amang ibagakin ka, balasang kaw. Dagiti lang mat ngamin kalugaran tayo ti customer da. No para kanya kat nangina unay ti 7,500 nga abang da. Anya nang hinamot nga ibagbagayo. Sakto laang dayjay anya. Ay, awanin tatang. Magsipanaw mutin dagiti agab-abang. Nawaw, apay kanumat. At ang samot na isawang mo adakas. Lugi da ka nung arod tatang. Kat, sino ngayon ti agabang ijay? At dapay matkit di damanang test ngam sigurado apumanaw tumot dagijay. Day takit din. Sapay nag-resign ka mo iti trabaho. Noon nga ro tatang. No pumanaw dagiti agab-abang, awanin pangalaak iti kwartak. Masapul ngaag-apply ka man na. Diyak mo na awaten dak pa iti sigod ang nagtrabaho tatang.
Ibagbagak tumod ngamin kang kay di. Jak mo't ninamnama ang mapasamak ti kastoy, tatang. Anya nga ita, si kabot lang tagpare ko. Nakarikap matidwa nga istol nga ipapaabang ti kasinsin mo bakit? No saan ang agbidot? Makabulan ng akas jay. Wen ata magsipanaw kanumot dagiti agab-abang. Nakadamagam? Ni Nana Emilia. Apay ang magsipanaw da. Wen ata man mano kanu ti gumatang. Sakit nangina ti abang abay bayadan da iti makabulan. Sigurado a pumanaw tumutla ang damanang tes ijay. Awanan mabati nga agabang. No apay mo't ngamin nga ingina ni Madeline Ammo na mo't asan a syudad dayan tayo. Blessings in disguise lat tagayam ti kasdi na pasamak kada talakay. Napaay taman iti imo na aplano ta idi. Makunak anabaligi tamat iti pigirita. Putno launay bakit? Pagyamanan ta ti apo. Tasan natuloy ti imo na aplano ta. No natuloy ngamin, data kumatag parparikot ita. Napasamak ti kasjay taada na pimpintas aplano ti Diyos para kada talakay. Anya ngayon ti planom, palpak mo tinigusom. Isardeng kun atatang. Agsapulakit di iti pagtrabaho. Karmalakit din, ti kasta mapaspasama kang ka. Ni tatang mo. Una, taplano da kasinsin mo Rosalie nga ipaabang day jay ite. Ngam gaputarupat kwarta ka, pinapanaw mo ida. Inagaw mo ti plano da kuma. Ay nawaw, saan ko ida pinapanaw, tatang? Nagadumay lang Kaslakas di mo lang Inginam ti abang, tati kayat mo kat sikat ti mga ipaabang. Anya nga ita, palpak nga raw. Katita, adamutin pigiri jay dwa. Successful dama ko na. Ay, pangaasiyo man, tatang. Di nakpagsasawa na kasta. Amuyo lang arudan nga agparparikot da tao. Enton sumarunong amin, saan la ati bagim ti panunutam. Nung nakisarita kakit nalpas ti dilyaw, di mo basta ibabawi, takaasim mo ti pada matao. Imbesa na pintas ti plano da, awanan tadi na dahil mo mag. Alawanan, tatang, basol kun. Pag nakmam na itan anak ko, tenton sumarunaw, agpanunot ka pa ay, sakbay nga agdesisyon ka, kan sakbay nga aramidam, ti may sa abanag. Ay, nawaw! No saan tayo ang nagbaligi iti plano tayo, di tayo kumamapukawan iti namnama. Laglagi pan tayo asaan amay may sa ti aldaw. Napaay tayo man ita, at dantulat tapan nakatungpal na. Dayta kat babaan iti napimpintas a plano ti Diyos anamarswa. Kunada nga rudan, ti tao a mairuruman, Diyos ti manaraken. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.